de ce pétrole bon marché qui vous venait à flot. He was increasing Iranian output, but at the same time denouncing the West for not paying enough and calling for ever higher prices. Aucune industrie qui puisse avoir un caractère de cartel, de trust, ne devrait être dans la main des particuliers pour ne pas créer des cartels. There were lots of these kind of deals, if you like, secret deals, but they were all powerful, the cartel, if you like. Les pétroles devraient être dans la main de l'État et non de compagnies qui ont fait des profits de 500, 600, 700% cette année. Personne n'en dit rien. Les couleurs iraniennes flottaient sur Versailles lorsque l'empereur d'Iran survolait en hélicoptère le prestigieux décor que la République réserve à ses hôtes officiels. He went after the idea of bringing the nuclear technology to Iran. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. La France était à la recherche de partenaires. La France a toujours estimé que l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire devait être mise à la disposition des pays en voie de développement. C'était le cas de l'Iran. Qu'est-ce que nous pouvons acheter en France? D'abord, vos centrales nucléaires. Vous êtes en avance dans cette voie. برنامه هسته ایران توسط امریکایی‌ها با همکاری امریکایی‌ها و بعد فرانسوی‌ها هم در تبادل دانشجو و هم در ایجاد زیرساخت‌های مربوط به برنامه هسته ایران و سازمان انرژی اتمی ایران شکل گرفت. Le Shah d'Iran, poursuivant sa politique d'investissement industriel, vient d'acquérir 25% du capital d'Eurodif. En somme, après l'achat de 2 centrales nucléaires, des accords de coopération technique entre les 2 pays, c'est le tour du combustible nucléaire. Mais en contrepartie de cette prise de participation d'Eurodif, l'Iran recevra 10% de la production d'uranium enrichi de Pierre Latte. De plus, le Shah vient d'accorder un prêt d'1 milliard de dollars que recevra le commissariat énergie atomique, ce qui, avouons-le, mettra du beurre dans les épinards pour développer le programme nucléaire français. Les conversations commencées en tête-à-tête se sont poursuivies à l'Élysée au cours d'entretiens élargis qui ont permis aux 2 chefs d'État de faire le point sur la coopération économique entre leurs 2 pays. Toutes les précautions ont toujours été prises pour s'assurer que ce que nous faisions en matière de développement nucléaire avec ces pays. During his 14 years in exile, Imam Khomeini had ample time to meditate on Iran's destiny over the past 100 years. After being forced to watch from the sidelines, he would finally become a player again. It was not as an opponent that he would return to Iran, but as a revolutionary. Soon he would represent Islamism to the world. قبل از اینکه ایشون از فرانسه برگردن به ایران، این ارتباط در بین نیروهای مذهبی و غیر مذهبی که هر دوشون هم مترقی بودن چون تو یک مسیر حرکت میکردن وجود آمده بود. در زندانها که ما هم بودیم همه نوع افکار بود. The first revolution was led by students and the like. It was not a revolution led by the mullahs. They took it over. اون زمان ما خیلی از مبارزان ضد شاه رو در موردشون میشنیدیم که اینها رو دستگیر میکنن، شکنجه میدن. Are you satisfied with SAVAK uses to get confessions and to get convictions? Because they're also very much criticised. They are improving more and more every day. You have been accused of torturing people too in the UK. We're not proud of it. Well,
به نظر نمی اومد که حکومت شاه حکومتی باشه که بشه باهاش مذاکره کرد و در واقع از طریق اصلاحات مردم خواسته هاش رو پیش ببرن. Mais vous considérez systématiquement toute opposition à votre personne, à votre régime? Pas du tout, je parle simplement du marxisme, soi-disant marxisme. Parce qu'il existe à notre connaissance en tout cas une opposition religieuse assez forte aussi. Non, ça c'est pas sérieux. Blinded by the power play between Washington and Moscow, the Shah did not see that the world had changed. In Iran and the Middle East as a whole, revolution was now religious. هم انقلابی بود هم اسلامی، یعنی ماها که مذهبی های پیرو امام. Le jour de l'arrivée, jeudi dernier, dès le lever du soleil, plus de 3 millions de personnes se rendent sur le parcours qui effectuera l'ayatollah. Des milliers de paysans venus souvent de fort loin campent à l'entrée de Téhéran depuis une semaine. Well, there can be no doubt who the one single man in Iran is who has more following than anybody else and therefore more power. It is Ayatollah Khomeini. John Suchet, News at 10 in Tehran. Il est arrivé à transmettre à l'Occident une image de gentil gourou plaidant pour l'harmonie universelle et le bonheur des peuples. Et en fait, quand on l'a vu débarquer en Iran, on s'est aperçu qu'il y avait une toute autre dimension, une férocité évidente du personnage, mais aussi une capacité à diriger, à prendre les choses en main, à éliminer ses opposants de façon impitoyable. The Imam Khomeini's return marked the onset of a cycle of revolutionary violence. In the name of the most hardline factions, the Ayatollah Khalkhali organized purges. Reza Shah's tomb was destroyed by the Revolutionary Guards. Dignitaries from the former regime were sentenced by summary courts and executed. The year was year zero. Then came the establishment of the Islamic Republic, the consecration of the supreme leader, and the amalgamation of civil and religious law. Once again, Iran was inventing, again choosing extremes, again holding itself up to global disgrace. The contemporary issues that we have in today's world are overshadowed by the events of the Islamic Revolution and the Iran-Iraq war was of the more brutal wars around at the time. It brought یکی از خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین آن جنایت‌ها حمله تروریستی علیه شهروندان آمریکایی بود. من به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصول روشن و محکمی که بدان معتقدم این اقدام ضد انسانی و ضد اسلامی را محکوم کردم.